Derin inti u tfajla kontu fl-aeroport fil-ħin li seħ l-inċident narħat li għadda. Għadkom aktar kmin ħriġtu wkoll mill-isptar għabiex jitdiskrivi li naqra dak il-moment meta literalment rajtu l-karozza ġejja fuqkom. Konna mixin wara l-barriers, eżattament, ġifieri, konna għandna biex immorru dar lura. F'daqqa waħda nara karozza il-Porsche ġifieri bajda taqsam il-barrier u ġejja direttament lejna. Dak il-ħin mbagħad flashes ġifieri, ma niftakarx eżattament ġara tant ġra affarijiet malaj li ma nistax ngħid ġara hekk, però naf li żgur li tkaxkart magħha, kaxkritni naħseb madwar 15 metri, naf eżattament naf li tkaxkart magħha ġifieri, speċjalment f'darja magħha. Qomt dak il-ħin paniku sħiħ dak il-ħin tfal tiegħi ma nistax insibu, ma nkunx naf fejn dak moħħi dak l-ar 5 sekondi ta' ħajti sakemm sibt l-ar sekondi ta' ħajti. Bdejt ngħid isimha biex ta' naħsibix. Mbagħad naraħħa ġifieri braħsa kollha dmija, xena li ma żgur ma ninsija qatt ġifieri xokk kbir. Dak il-ħin ma nistax diskrivi biklim, kien xokk enormi ħanajtek għalija. U madwar kien hemm ukoll ħafna nies feruti, ġifieri tfajla u bdejtu taraw din ix-xena ta' nies li mimlija dmija kollha madwarkom. Eżatt, jiena fiex inqomt l-ewwel ma nara kien ix-xufier ħirex minn karozza, beda jgħid sorry. Dak il-ħin indawar rasi nara x'inhu jiġri ġifieri paniku sħiħ kien hemm it-tifla mal-art, tlifha minn sensija, kien hemm għattani soħħa ġifieri dem mal-art barriers saru pratikament ishom firdi ferru, 2 pics li pratikament kienu l-barriers, kien hemm in-nies u weġġan kienet xena ta' film pratikament. Xena ta' paniku sħiħ, nies jgħidu, nies jibku, nies mitlufin minn sensihom, però dak il-ħin stess ġifieri nċata kien hemm missieri xogħol dak il-ħin ċempiltlu biex jiġi jgħinna malaj, ġifieri dak il-ħin mbagħad ħiġt il-mobile mal-ewwel u ċempil biex jiġi jgħinna. Ġi ftit sekondi wara ġew ukoll b'xi nies tal-nurses u paramediċi u hekk ġifieri kien hemm is-soldati. Però kien hemm chaos ħanajtek, ġifieri kien hemm chaos, ġifieri ħadd kien jaf esattament x'ġara u kif ġara ma kienx hemm stajt nara nies kull fejn tħares, nies huwa ġaj, nies huwa jurin minn bil-mobiles jiexbet, minn ma jafx x'inhu jagħmel, minn jiġri, ma jafx fejn hu sejjer. Xena ta' paniku sħiħ. How do you describe this experience? You were saying that you actually saw the car skidding on the track, no? Well, I saw the car quite early, I think, when I recall now, and I think at first seconds I was just staring at, I don't know if not believing or something was happening, and then it just next moment I remember I was just turning around and trying to run away, and maybe just managed to do 2 steps and I got hit from my back, and next of that I remember it's just I stood up and everything, panic and blood and everywhere, and then just searching for Darren, and well, quite terrifying it was, yeah, but you were also covered with blood, especially your face. I mean, I didn't see myself at that moment, but I know when I took I hold my head, and then all my hands was with the blood, and now when we were seeing photos in the news and videos, and it was all my face was with blood and head and everything, but well, it turned out everything is good. Konna nitkellmu wkoll dwar il-ħidma importanti li għamlu il-membri tal-paramediċi, nies tal-ambulanzi, tar-Red Cross, pulizija, soldati. Kienet ħidma immedjata li kważi imnalla kienu dawn in-nies li lilkom tawkom mal-ewwel għajnuna minnaħa tagħhom. Esattament, kienet vera ħidma f'tibta sekondi ġifieri ġew fuqna ġifieri raw minn kienu weġġa, kien hemm min weġġa aktar minna ġifieri wkoll, ġifieri kien hemm marru ħafna iktar nies fuq, ġew il-helikopters malaj ambulanzi ġew fuqna hemm check-ups kien hemm qatta ġifieri fuq ġew
tal-inqas ġifieri 5 nurses eżempju, ġifieri mhux tal-li kien hemm nurse waħda biss kien hemm għatta nies kien hemm tobba wkoll li kienu fuq il-post, ġifieri li anke kienu tobba li ġest kienu din hemmhekk bħala spettaturi ġifieri biss li wkoll ġew jgħinu, però overall ġifieri kien proċess li ħadli naħseb ħafna f'tem ta' minuti ġifieri konna ġewwa sanna l-isptar ġifieri m'għaddix ħafna ħin sakemm klirjaw in-nies minn hemmhekk u kien f'dak il-paniku kollu kien hemm ċertu ordni wkoll ta' kif saru l-affarijiet ġifieri. Kont personat jien dak il-ħin ġifieri volli kont mifxul u hekk kien hemm ċertu anke nies li jżommu kalm, kien hemm nies li jieħdu ħsiebek jaraw x'għandek bżonn, jekk għandek bżonn ilma jaraw fejn qed juġak. Ġifieri kien hemm ċertu proċess ukoll. Ringrazzja minn hawnhekk il-nurses kollha kemm li kien hemm fuq il-post, kemm l-isptar, it-tobba li ħadu ħsieb, li kollu sew. Testijiet ġifieri kienu għamlu testijiet ħafna fuq ġifieri biex li m'għandniex xi bleeding, internal bleeding jew hekk ġifieri. U f'tem ta' ftit sigħat ħanet tgħid l-affarijiet ġraw. Issa qegħdin hawnhekk id-dar qegħdin tirkupraw bil-mod wara dak li għaddejtu minnu. Affarijiet li ġraw f'sekondi, għalaqas sekondi, xi ġifieri ġat split second issa rajt ġifieri. Tuħu l-ħin biex anka dal-għodu ġifieri għomna l-ewwel darba mingħajr mediċina. Meta konna l-isptar kellna l-mediċina għall-uġieħ, kienet fuq il-morfina wkoll ġifieri, però llum qomna mal-mediċina kienet pjuttost tibsa anke biex inqumu, anke biex niċċaqalqu hekk ġifieri. Però jidher li m'hemm xejn gravi u il-ħin ifejja, żmien ifejja ġifieri. Kunna ħafna li qegħdin lura d-dar biċ-ċilġiet għax għaddejna minn infern dak il-ħin ġifieri. Ħolma kera ħafna, dak il-ħin bada jiġu affarijiet f'moħħok. F'dak il-ħin qasir jibda jiġu ħsibijiet minn kull imkien hekk tfajlu xorrajt u x'ħajjiġri u ħafna ħsibijiet, eluf ta' ħsibijiet. Però sa din hawnhekk qed nura d-dar mal-familja tagħna wkoll mal-ħbieb ġew iżuruna hekk ġifieri affarijiet jidhru li ħasbirċaw tajjeb ħanajtek.